hai sida ngasai su mana kano ma si hammer amu sem re natra amu ka khale shooting star amu sem jele ko adudi ai de pura sidi hoi de seller si yamna magi pressure si hangle e hai bani ba ko hangle pham de thoi ba khoi sum gi kano si gi matung ina su sida lai ri ba bulum ji yam chaun lai ri ba ko bulum ji chaun lai bani na ko adu si ma yeng asi aduga nibetan aduga kano khogi angang anu busing yaw ga su ko sum jing biro han ba do khoi sida ko na stock amma ko buy kamai to gani aduga sell kamai to gani have sine khoi jing tu se ko se suppose khoi karam be stock te jing se ba ko kana do jing asai se SBI le re Axis Bank le re ko kitang ठीक है IDFC first is jings तो ngasi je khar first ni step ma le ngasi jings ha me to ko start jing musu muthau tai na ta magi market se ko kadom na kamai na chat pa ya ge hai bagi mo kana ko start jing ba hitari bu yorang gani kasu kai de ko start jing ba dum hai rakhini ado hojiki oina de ko sida start se jing se adu ga se suppose aina khalle ngasai gi sigi level sidagi haigala gadi market se mathalo ma karak pa yai hai natraga na hojima ne lairiba level sidagi haigala gadi mathalo ma karak pa yai na ko okay ado market se mathalo da haigala pa yabagi chances natraga na sidal hojima ne lairiba mafam sida sum lairaga ngamdraga di makham da kumak tuini ba sina technical analysis ne ko akona stock market ta entry lawu matam da aigi right entry natraga right exit sine yam important ori se mado right entry natraga right exit se khoi khang gain honor ko matam da da ka ori se price action gi technical analysis ma mathau tare number 2 da khogi indicators ka kana ko indicator da dum base tawra trade taw mi su lai natraga na indicator sungaw yaw dana price action da trade taw mi su lai ba ka ado oining ba oirasunu khoi gi hoji khone lai se kaino khoi just lai bajon bagi practice taw se ne lak pane ka lai bajon bi practice taw se ne lak pane sige IDFC first ka IDFC first sida ayuji sida se buy taw rase ka buy taw matam sida ka number 1 da sida BSE Bombay Stock Exchange number 2 da NSE ka National Stock Exchange an ani lai ai ba ani sigi marak ta gi aina ama ngana da tawraga select tawraga dum lobu yai ka aduga intraday haibam laire long term haibam laire ko aina long term de loge hairagadi long term de loge hairagadi 59 ko 60 rupees ke around se piriga logdini intraday de loge hairagana ko patara mathoi dilba 20 piriga logdini ko difference kaina de long term de lobu dudi aina loriba shares ta aigi oirabani ba aina sell tawdribo adu intraday de lobu sina aina loriba shares to ngasi gi oina aigi ne ba ko ngasi gi oina aigi ni intraday hai si ko day trading ni ngasi kaktang gi oina aina lobani adu ko hore nai aina ga manga si je jon thom draga chu natraga aigi trade to ngasi loisillam draga chu masana dum ko gi broker gi robot la kan da ko software na auto scout up tawraga di auto exit taw bi gi ni ko adu first da koi long term de lobu gi hana jing se ko long term de lobu matam sida market की प्राइस ते लोबा हैबम लेरे लिमिट ते लोबा हैबम से लेको सिगम बे स्टॉक से सिदा देखो ना मार्केट प्राइस ते लोबा फंगदे करिगिनो है गति मागी कनो से कोगी मार्केट डेप से जेन खादना भुलुम से हम पिकी तो तदई से ऐसा कोई ना ममांगी वीडियो दे जेंगी बतो को ऑफर एंड कनो से सिदा उते येंगो ऑफर का अदुगो ऑर्डर का डिमांड का कनान हिन याम गेन ऑफर न यामद्रा डिमांड नेम हाइब डिमेंस जोन जगे हाइब मीने यामिने लैगे हाइब मीने वाले अदोइतादी मार्केट से मथलोम न काकद्रा नत्रगा मथलोम न कुमकद्रा हाइब सो खोय असि कांसेप्ट सु सुम नै से तम तम नको अदो हजिके ओइना सिसिदाई लॉन्ग टर्म दा कमाइन तौरगा बाय तौगदगे हाइब दो रेगुलर दा खनबिरे लॉन्ग टर्म न खमले क्वांटिटी मसिंग लौरनी आई मार्केट दा ऑर्डर तौर जेंग सिको करी हाय केना क्या मार्केट ऑर्डर फंगे को 59.69 दे क्वांटिटी में लौरे अइने लौगरिबसी क्वांटिटी से ए कदाइ दे चेक तौबो याने हाय कांदा सिदनी सिदाई क्वांटिटी अइने जि लौगिबदो चेक तौबो याय
sida lay ko magi pise plus green line se ai profit ni red la ga ai loss oi doin ko ya ko sima ado horen sida ina kai gamba ai kena si lay di lay re adu ga ina jon thok khra ge hare ga di kadai de la kana ga sida mouse over to biro do lay se sida click to bio adu ge exit ta chang biro exit ta chang ga sida sell to thok okay sell to thok ko matam ma sa khani ko atopa way mana sigi select sida id nangi trade mayam lay ga di select all to biraga exit ko my position nang apamba position do khallaga aduga exit to busu yakin like similar nibeta nang question hangning badum hango mark to ko de topa mana khoina che oh stop loss thamninge ba market se horen high draga kano tawraga di hana stop loss ko stop loss se kada de kamai thangone kada sida changbiro aduga exit la lakpiyo ko exit la aba matungda tudu lai ko stop loss haiba ma stop loss m haiba sisina market ki hoji lai ba price te thamga do stop loss ne hoji lai se 59.79 ni na aina sida 59.70 yoroga di sell tawro haiga di sell taw to gi doini sigi point se la khanda la tring hiti tawro ko si la khanda taw gi doini to pam na sigi sl haiba se sida na trigger price ka lai ba sa gi slm sida di trigger price ka tane sida di trigger price su lai price su lai sida na price na ina so na hare 65 59.65 tagina 59.70 sigi marak sell taw hai ko 70 yore ko 70 low je yo bane si se set khrani just koi practice taw bagi 60 and the 55 te jeng si jabra ina ko aina sigi sto loss l sida ha 59 is rupees na dollar hoy de rupees ne indian rupees ne देखिए इंडियन मार्केट ने कोई यंगी को इंडियन मार्केट ने इंडियन रुपीस होगे नहीं को 59.55 तक ने 59.60 भाव से स्टॉप लॉस थंबा है मीन सेल तो गरो है नहीं मार्केट से ना प्राइस दे लागदी सेल तो थोको है नहीं को अदो इना सेल दे ना में को सेल दी तो गरे द सिटी सट लग लई दिबो करी गिनो मथाई प्राइस तो जोग दबई नहीं को अदो मथाई प्राइस से कोनी जिंगे है कांदा इसी द ऑर्डर दे लाई से order the 59.75 price as lay aduga aina stop loss thamisina sisineba 59.55 tagina 59.60 sibagi marak sita market sin la akanda sigi order se execute tawraga market se loisin garo haibini yako the sigi laidibo order se si order se laidingai danga sai nang na si sangsil laga na order se lairing se nang se sangsil laga kem taw de with market sell taw thoke ha de ma jar oi ko kai gina idi ko it first rejected tawre insufficient stock holding ko sana man ja ke si kai gina asom the order am su laidi aduga ngasai gi ko sell am ga hapsing ge ha bini ko adu aina si sell taw thoke ha re gadi ko sida dum hujiki order sida sangsil laga order de sangaga order sida gi direct ko order sida do sango ado modify se sang biro modify se sang aga nang sell taw ning bido sidagi sell dok simjin taw ga sell taw biu eko sine sl stop loss khakani sl ne sine slm ne slm sida modify taw ga su yai ko ina sida market sine ke 59.60 se ja jawro ga di sell taw haina modify taw ga thamaga di ko sai do on thok khadra 59.60 se khredna hoji 65 ni तो 60 हंदबा मतम द मादो एग्जिट तौगरे को अदो मसाइना को लौबना क्या द लौबनो ओदना क्या द तौगिबनो को सुमाने जक 59.65 ते लौरे 59.60 द ले कनो तो सेल तौरे अदो इता दे पैसा मंगा को लॉस होरे याको सोइना कोई लेब जोन में से तौगदो याम इजी होबनी इराय लाइबनी को first how to buy and how to sell do hana tawro isagi account dai ko adigi matung dai na sana dum question la kani ko stop loss ka dai tham duino aduga target sin na kamai taw duino natra
stop loss L siga adi stop loss hai bisiga stop loss M hai bisiga kari khenai no GTT hai si kari kana bro koida ko simbo question me amana sane lakse gini ko koina ojada gi theory oina tamgada badi khaji khaktani ko market ki learn to gada badi me amam jame ko aduna khoni stock market si haige haine khallagadi ko isa isa gi Zerodha account mo open tawse Zerodha account open tawraba matungda ko kamaina laigani kamaina zone gani stop loss kai thamgani GTT asine karino GTT gi sidnabam karino derivative market asine karino kon option da kamaina trade tawgadage futures da kamaina trade tawgadage haiba mayam se se ai dum guide tawjage mayam ko